Federação Karate do Timor-Leste prepara uma atleta na Inhito, NBC representa Timor-Leste para participar em evento internacional SEA Games. NBC realiza em Tinangne e Bangkok, Tailândia. Secretário-Geral Karate do Timor-Leste Antônio Carlos de Arauzo, ba jornalista Timor-Post, e o Ministério da Juventude e Desporto, Arte e Cultura, sexta-feira, Lorong Rua, Fulang Maio, Tinangne. Antônio Hateting, Fekatil, halo na seleção nacional no atleta na Inhito, Macassi representa Timor-Leste e a jogo internacional SEA Games ne. Atleta na Inhito ne se joga tuir classe nebe diferente, tuir sirania peso nebe ia ona, no sira na Inhito ne, mai husi município Lima, hanesam Bobonaru, Aileu, Dili, Vikeke, inclui Los Palos. Sira se joga ia classe nebe la hanesam entre sira na Inhito ne. Obrigado, Barak, por passar uma atleta para jogo super premium, os karate, how que se pode livar. Investimento de pelangatan, pasang atleta hamid nih, aku lalu, petro up, mungkin kalau sudah konsentrasi. Yang melihat pertama itu ya jogonya melihat maksimal. Memang petro mana itu jogo ya kelas 57 kg, ini kalau jogo ya 52 kg. No feto ida, doe 57 kg, no ida 54 kg. Ini mempunyai foto excelência untuk di sekolah, jadi resultado dari masih ada bersama ke presiden baru ya mesti bermain tambah ya seperti itu. Selesai mengajukan ya Pak ya sudah komplit. Reportagem no Vai Magno, televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto. Atu tem informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane yang botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.